Ai mukama ekiro kyati ninsabira omugenzi wange ono owakusaba nanye ekiro kyati. Mukama ntukusiima bwabona abantu ababungira channel eno ya Total Prayers. Ekiro kyati mukama nimbasabira omugisa mwibali ya Yesu. Ninsabira omuntu ono mukama owakusaba nanyowe. Nimanya mukama ariho ensonga bwakyo omulesero mukikaro kino. Ayizira kubaza naiwe kandi mukama ninyikiriza nawe. Ngwe byamahano byone byakunihira kurorombo mezibwe ai mukama no bimuhikyahe ekiro kyati omwibali ya Yesu Kristo omwana ruhango mumezi. Tata omwibali ya Yesu. Abaine ebizibu bayizira kusaba naito bibaiheho. Mukama leke ebizibu birugeho hati omwibali ya Yesu. Mukama babuzirweho ebyabo. Ekiro kyati leka babizole omwibali ya Yesu. Ninsabira mutahi wange ono omwibali ya Yesu omumugisa. Baibuli negamba bulita munji omuntu akakwa amaizi. Omugisa gwa oguli abomezi bwa ogure ikaraga nawe. Nabweki ninsaba omwibali ya Yesu nkoko omugenzi wange naye bondaize. Kusaba naito haru Total Prayers. Ninsaba omugisa omwibali ya Yesu. Mukama abantu bona aba subscribingira channel eno ninsaba baho omugisa omwibali ya Yesu. Naba bakufuadinga esara zino hali bagenzi babo batakukwatirwa ensoni mukama ninsaba baho omugisa omwibali ya Yesu. Mukama ninkusima habo kuba omugisa gwawe gwizira abomezibwe. Taligaruka kuba nkoko abairo omwibali ya Yesu. Abakusera emirimo gibahe omwibali ya Yesu. Abakusera sente mukama leka bazizolo omwibali ya Yesu. Abakusera abana leka babatunga omwibali ya Yesu. Mukama abakama abakusera okuswerwa nokuswera leka batunga abatahe babo mukama bobomezi omwibali ya Yesu. Webale mukama wabakama habo kubajweke kijwaro cyawe kyobuhikirire. Webale mukama wange habo kwa mtahi wangu na hairo omugisa omwibali ya Yesu. Mubyakukora byona hairo omugisa. Mukugenda kwa hairo omugisa. Mukugaruka kwa hairo omugisa. Omunji ya hairo omugisa. Abatainenji mukama ozibaho omwibali ya Yesu. Abatainitaka mukama olibaho omwibali ya Yesu. Mukama baine ebirote byokurubata mu mahanga. Mukama bakingurire enyige omwibali ya Yesu. Leka abakonyezi babo baije. Leka abakonyezi babo baije kurugabula insonda zensi omwibali ya Yesu. Mukama bakorere byamahano nekiro kyate mukama. Esare nuhera ahwero omwibali ya Yesu mutahi wango numukore cyamahano. Nukwamanye ngo leruhango mumezi kandi ruhanga nyagaruka mwesara. Ninyikiriza nawe mukama wange buli kintu kyone cyakwikiririza mukama okumukora noja kikirizo mwibali ya Yesu. Ababuzirweho obusinge no baho obusinge bwawe. Webale mukama wange baho obusinge obo butamanyire obutasobora no kwetegerezebwa nko ku Bible egamba. Moya rukwera webale habo kuba norubata mbomezi bwa mtahi wange ono. Noleta ebirungi, noleta omugisa, noleta obugaiga, noleta okumanya, noleta obusinge, noleta okuhumura. Omutima gwabo tugwagaruke kweralikira habo ko yo Yesu niwe ali omulibo mukama kandi niwe omubito wobusinge. Ayo omubito wobusinge taha mutima go mutahi wange ono kandi olema omulibo mwibali ya Yesu. Atunga obusinge abibata asobora kubyama ekiro leka babyama mbusinge bwawe Yesu. Moya arkwera leto okuhumura niwo muhumuza waitu leto okuhumura ombomezi bomutahi wange ono mwibali ya Yesu. Kandi mukama batakumanyire ngo mjini wabo bahiki akumanya ai mukama. Baletera okumanya no kwikiriza. Mwebala Yesu abo kubaho omugisa. Nimanya obomezi bwabo turugaruka kusigara nkoko babaira ai mukama. Ntukusima ntukuhereze kutinisa mukama. Habo kuba hulire sara zaito mwebala Yesu Kristo mukama waitu. Amen.